Pemirsa, Bali dados provinsi kaping kutus untuk wilangan mersen sane sampun ngelaksanayang digitalisasi pembayaran berbasis QRIS QR Code Indonesian Standard pinih ageng ring Indonesia. 70% pembayaran berbasis QRIS rauh saking transaksi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Kepastikayang wilangan mersen QRIS ring Bali saya nincap utamanya ring Sima Dreste Anyari puniki. Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho Mausang antuk wilayah Bali dawak tanggal 6 November bar sekali-tali kalidase wilangan merchant sanes sampun ngelaksanayang digitalisasi pembayaran berbasis QRIS katureksain kantos langkungan 1 seketali utawi nincap sama 90% yening saihang ring merchant penguntat warsane lintang. Ekspansi wilangan merchant inucap sida nincapang pawigunan transaksi digital berbasis QRIS ring tengahing krama langkungan 6 dasa tali transaksi ngantos 11,3 miliar rupiah ring panguntat Agustus warsa kali-tali kali dasa. BI sampun nyangre digitalisasi sistem pembayaran dawak Agustus warsa kali siongolas melarapan medalang QRIS raris rauh mangkin ngamulihang penghargaan dunia pindah ke inovasi sistem pembayaran terbaik warsa kali-tali kali dasa. Tedunya nih pengrahu wisatawan ring Bali dahat mawesana sajroning nedunin penjualan samian usaha UMKM ring Bali. Punika mawinan sanika pertama patut kelaksanayang inggih punika pengenalan pemasangan digital miwah strategi napi sani patut kemargiang sajroning masarang digital mangdesidang raksa ring tengahing gering ageng pandemi puniki. Model bisnis QRIS saneng nyuguhang solusi offline to online kaptiang sida nyokong panglimbak pemasaran UMKM ring Bali. Swardika Bisnis Bali nguningayang.